baik perlok kaneka dai ka japi karno ka jing ibang isniam hakane kapor ngiwan bantiam japi bat ngidap na ka jing sokmen ka bakraw bang iyo kong kine ki japi bat yakine ki jaj habang ibam ngisiat kilong ki babang hado kata-kata bat hakane kapor ngidon hakane ka jaka ka baki khot ka mo thodon ka badai ha West Kasihel district. Layo sa kaway. Ini terlok kidon hapok. Ang batik ngalak ni ngamlak bantiam. Ya kan ini keluar. Ang tersyang. Oh, ngalak. Ngalak baik terlok. Ngalak yo. Sa kaway layo. Kini kijaj kibabang hadut tak ngimlak bano kunta ngilayo ngidon kamban su becia kini kijaj ngidon kamban ai nakmat te undang ila su ngesot tep ane potla te ngansa pen isbet perlok ya ki jinyo ki jonga mereka kene kapor ke bamenta ngasukun itang ya ka bang atem tang ya ka bang asu dengan sa pen isbet mo. Oh lah kaj perlok alih hakane kepor dengan penino ya kini ki japi nama marba siate sakmaru la don breu dena kata kadau kabamut tip yo nem yo syu ngapen i taj perlok ngayo tangkat ne kendiat bah bat da duna bah ki japi hakane ka snem kabamta namar ba ki breu ki bon te ngan pen i tangkat ne perlok te ngan tap na hapu pla bat ngan sa pen i hati komno bangin set sa pangjong kine ki japi.